Evo recimo, kako je vaša onda recimo marketinška? Da li recimo, govorimo danas sve više o korporatizaciji medija? Da. Kako biste se vi postavili? Da li vidite recimo nekakav otpor ili nezainteresiranost? Ili je li to sad zato što recimo je vaša ideologija lijeva, recimo tako, ili naprosto zato što će oglašivači reći ovo su prestručni, preozbiljni, pa i dosadni članci za širi puk, njima treba kruha i gara, ono kako bi se reklo, treba im veselja, žutila i crnila, crne kronike i spektakli, to je najbolje, to uvijek najbolje prolazi. Vi naravno to nećete, onda ne biste objavljivali ovakve časopise. Nećemo, da, a činjenica je, čini mi se da zaista teško se može nekako ostvariti reklamna velika strategija ukoliko niste baš stvarno masovni. Mi smo na kijevcima, ali nismo masovni. I ukoliko su zaista tekstovi zapravo upravo suprotnost onoga današnjeg. Danas imamo nekako pravilo nepisano da velika većina novina moraju biti slike, ne tekst. Ništa preduboko, ništa za razmišljanje, sve je pojednostavljeno. A mi zapravo odvlačimo od tih nekakvih stvari koje odvlače pažnju i pokušavamo se fokusirati na centralna pitanja, probleme, analitički ih razmotriti i ukoliko nekako se ne omasovimo, teško da ćemo moći ostvariti nekakvu medijsku kampanju, propagandu, ozbiljnije i da ćemo privući. Kako bi da bila recimo neka dugoročna strategija za časopis? Da, ili recimo za takav jedan projekt? Pa dugoročna strategija bi, pretpostavljam, bila ili jedan dugoročni mukotrpan put ka povećanju čitanosti, ali teško da se on može ostvariti bez nekakvog paralelnog potpore sa strane, dakle pokušaja nalaženja nekakvih simpatizera sa više novaca koji mogu potpomoći jedan takav projekt ili eventualno kroz nekakve institucije tipa Ministarstvo kulture, ali teško da se išta može promijeniti kada je Ministarstvo kulture dalo recimo 700.000 kuna jednom baš teško desničarskom listu kao što je Hrvatsko slovo, a Novom Plamenu je 20.000 kuna za jedan takav časopis koji bi ipak trebao doprinijeti medijskom pluralizmu, otvoriti neke teme koje su inače zatvorene. Da. Spominjali ste Vjesnik. On je bio poznat po kulturnoj rubrici, zapravo bilo kultno čitati te rubrike, ja se čak ni ne sjećam previše, ali ono čega se sjećam, znam da je to bilo vrlo onako, kao da čitate ulomke iz knjiga nekakvih, i recenzije, i komentari, i kritike i sve. A kultura nekako kao da je pobjegla iz medija, kao da je nestala. Pa da, ima, evo, baš smo sad listali neke medije, da. Ali i Vjesnik je jedan od novina, moram reći, od kojih možda ponajbolje i ponajviše prati kulturu. Dakle, on je na kraju, ono što sam mi rekao, na kraju osoba s dva lica. Jedan je ova klasična, tradicionalna novina gdje je i kultura vrlo pristojno zastupljena, a drugo, kažem, jednim dijelom, nažalost, vrlo navijački i politički obojen sadržaj. Tako da je šteta, čini mi se, da se time izgubila vrednota te novine. Ako mogu neku svoju interpretaciju, ne bi se gurao. Recimo, svi su negdje primijetili da je neki presudan prije 2-3 događaja za tiskane medije i novine, recimo nestajanje tih kulturnih rubrika tjednih kao neki presudan, pa onda pojavljivanje besplatnih takozvanih meni novina i tako. Moja teza možda obrnuta od a to je nije to nestajanje kulture, nego to je činjenica da je ta kultura kako je bila rubricirana u novinama postala višak, naprosto zato što je cijela novina jedan pop kulturni proizvod. Dakle, kulturalizacija svega, obrnuto, i depolitizacija u nekom smislu. Dakle, sve skupa postaje novina pop kultura, u negativnom sada, za razliku od nekakve što bi mislili da je nešto progresivno. Da. Smislu, eto. Pa, manje više se slažem sa ipak ovom prvom idejom da, iako postoje neke oaze kulturnog razmišljanja, da neka ozbiljnija kulturna scena u smislu štampe ne postoji više. Tu je svega par časopisa koji hvale vrijedno drže nekako taj teritorij, ali to je manje više sve utopljeno u ovoj općoj komercijalizaciji i vulgarizaciji. Ovo što ste spominjali u Americi kako je situacija, jel? Sad recimo govorimo da se zatira alternativna misao uopće kao takva, dakle da se do izražaja
ne daje nekakvim onima koji dubinski postavljaju pitanje, strukturiraju i tako dalje. Sada, recimo, ipak je činjenica da je, na primjer, Chomsky jako se proslavio, on se uzima kao nekakvo prvo ime anti ili alter globalizma, kako hoćete, pa filmovi od ovoga Mora, Fahrenheit 9/11, pa ne znam, Osiko. Sad, je li to onda, je li to recimo istinski ili recimo se može dogoditi da kad netko ko se proslavi kao književnik ili nekakav teoretičar, sociolog, nešto, onda ga zapaze ga mediji i onda ga uzmu da on postane kolumnist i onda on počne onako lagano stišavati ton i pisati tako. Pa donekle to jel to tako ide? Ili? Točno je, ali po recimo pitanju Chomskog. Chomsky je postao nekakva marka, ne? Ali istovremeno on se sam da to žalio, on gotovo nikad ne može dobiti više od eventualno ponekad minutu na CNN-u ili negdje, dok će različiti oni zločinci ratni njihovi na vlasti ne potpuniti medijski prostor stalno sa svojom propagandom. I ja bih dao, ipak da se vratimo na Hrvatsku, jedan jako jasan primjer toga, te strašne medijske manipulacije i onemogućavanja alternativnog i nezavisnog mišljenja, a to je pitanje NATO-a. Dakle, šta smo mi uopće o NATO-u čuli? Čuli smo jako puno laži i uglavnom smo čuli sporedna pitanja. Na primjer, pričalo se o tome da je ulazak u NATO jeftiniji po naš vojni budžet, iako je činjenica suprotna da, na primjer, Austrija, koja nije članica NATO-a, plaća duplo manje od Slovačke koja je članica i to je u prosjeku tako, duplo više plaćaju članice NATO-a u Europi za vojni budžet. Ali to je sporedno pitanje. Ključno je ipak pitanje antimilitarizma i humanizma, a to se zapravo potpuno prešućuje. Dakle, po pitanju NATO-a imamo jednu situaciju u kojoj zapravo geopolitički gledano europska potpora kroz taj vojno-politički savez SAD-u perpetuira globalnu dominaciju SAD-a. Ona mu pruža legitimaciju i materijalnu podršku umjesto da nekako Europa krene svojim nezavisnim putem koji bi bio dosljedniji demokratskim vrednotama. Isto tako, još konkretnije, recimo u Afganistanu, to nijedan medij osim Novog plamena, koliko sam ja mogu proživjeti, nije uopće spomenuo. Dakle, evropska potpora SAD-u u ratu u Afganistanu je oslobodila vojne trupe SAD-a za rat u Iraku. Da Europa nije ušla kroz NATO u Afganistanu, njihov rat, ne bi bila vjerojatno moguća niti invazija i ova okupacija Iraka u kojoj, evo čujemo, već oko 1 milijun ljudi umrlo. I još nešto, a to je potpuno zapravo isto bilo prešućeno, a to su civilne žrtve NATO-vih akcija u Afganistanu. Novi plamen je prenio neka zapravo dokumente Human Rights Watcha. Oni su dokumentirali slučajeve koji su vrlo brojni, bombardiranja i vojnih akcija NATO-a u kojima su umirali civili, u kojima su ubijana djeca, u kojima su mučeni ljudi, u kojima su zatvarani bez suđenja. To znamo da se događa na masovnoj razini i to u našim medijima uopće nije problematizirano. A mi ćemo ući, izgleda, u jedan takav militaristički savez. Obično se stječe dojam tako da ljudi kažu ako se HDZ i SDP u nečemu dogovore, onda je to tako i to je 80% i Sabora u krajnjoj liniji, onda tu nema više nikakvog propitkivanja. Evo recimo to je zapravo, ja mislim da je konsenzus zapravo svih parlamentarnih stranaka i za NATO i za Europsku uniju, jel? I onda recimo... To ne znači da svi nemamo neke dileme oko toga, ali kad pogledamo zapravo političke orijentacije svih relevantnih, nazovemo to tako, stranaka u Hrvatskoj, sve su se opredijelile zaista za euroatlantske integracije i tu je nekako prepoznat naš put u neku zapadnu demokraciju. Naravno, taj put nije jednoznačan, on ima svojih problema, neke od problema je i kolega evo rekao, ali evo, strateški gledano to je zaista tako.